ناوەندە ڕاگەهاندنی هێزین سووریا دموکراتیک هەسەدێ لەسەر ماڵپەڕۆخۆیە فەرمی داخوێنیەکێدا ئەنجەمە ڕۆژە دوویمیە ئۆپەراسیۆنا بروسکە جزیرێ یا لە دژی شانەیەن داعشێ لە جزیرە ڕۆژەوەی کوردستانی ڕاگەهاند. داخوێنیە داهاتیە کۆ دە ڕۆژە دوویمدا هێزên wan بە بەشداریە هێزên ئاسایشە نافخۆ یا لە باکوورê Rojhilatê Sûriye û hêzên hevpêmaniya navdewletî operasyona Brûska Cizîrê wan ji bo desteserkirina şaneyên rêxistinên Daişê li herêmên li Hol û li Tel Hemîsê her berdewam e. Di roja duyem da hêzên wan karîne ku pêncî du çekdarên Daişê û kesên ku di êrişên weke dibêje terorîstî de bejdar bûne li gundewarê Reqayê desteser bikin. Herwiha de daxuyaniya Hesedê de hatiye ku di karên lêpirsînê yên destpêkê de çekdarên Daişê li xwe mikur hatine ku ew beşdarî gelek kiryarên terorîstî bûne.